चलपा नेपाल मण्डलीय नेभे नौलिके वजाजो सासनादिपी सक्कल केकी जापी नापा सोकमी भाजु मेजुबिन्द जी सालोना बजाचारे पाखे दुनुक लन्से लस्कु सानाजना केकी जापी ठुगु नौलिके वजाजुले जी सिकपिन्द थिथि नेपुगु जाजो जना वया सुने जुला अले अछेना चाहिँ गुलिन स्कुले अरे नेपु छु जाजो दस चाहिँ वना छिस केना वया सुने जुला अले अछेना चाहिँ थौयागु नौलिके वजाजुले न जी अछे नेपुगु छौ प्रोग्राम छौ जाजो चाहिँ जनाएको दु दरबार मार्गे जोंगु मोडर्न एवा इंग्लिश स्कुले छौ नेपुगु कासा ज्या संगदु वो कासा चाहिँ सुख अले छुजुया चौदु धाइछि चाहिँ जी थौ सिकपिन त थौयागु नलिके बजाजुले केनेगु जी नेवा बस्ती नेवा स्कुल अभियानिया गोसाले थन चोसु कासा छौ न्याना जंगदु अले चोसु कासा छौ ज्या चन जनबाद्य वो बुंगा ज्या ख जात्रा बारे चाहिँ चोसु कासा थन न्याना जंगदु अले वो चोसु कासाले थिथि स्कुले चबी मसे स बोतिका जंगदु अले वो चोसु कासा थौ निर्णय ज्या चाहिँ तन नापालाम लिया लिलामेस्त चाहिँ तन सिपा बिगु थौ चिरसो कासा थन मोडर्न एवा स्कुले न्याला संगदु अलेजी नलिके बजाजो जना थौ थनेवा सुनदु आ दक्लिन आपा चाहिँ थन थो जाजोले छुसु ज्या सौदु धाइ लु चाहिँ चिकपिन त दक्लिन आपा केनी छास जात्रा नेवा संस्कृति ख मस्तिका ख थो जात्रा चौला थो अष्टमी खुनु सुरु जुया चौला थो पुनी खुनु सिराई जी थो जात्रा लगौं व अस्ने व सोवना अन यक्को भक्तजन पी जनबाह द्योया दर्शन यावो अन यक्को मनुपी देवाचाक वगुन दु अन भजन न याना चोपीदु द्योया रथ सी वो प न देका कबु ख रथ याद बाला के त रंगी चंगी पता न तय तगुदु रथे दर्शन या वो पित्त स्वा वो प्रसाद बीत मनुपीन गोहाली याना चोंगुदु द्योया रथे प्यचा पिचा घचादु घचाले सोंग मिखा चोया तगुदु रथया न्यने खमाले भैलो द्यया ख्वापा तय तगुदु जी असने त्यो सो बनावले अन तक्कु भक्तजन पिन्त दो यागु प्रसाद धका ततामरी तिना चन जिमसा छपा ततामरी लाना कया वो त्यो भागिना ल्यावया जिपी लगमे जात्रा सो बनावले छग दिगया ल्युने रथ तया तल वो गदुने जन्बा द्योया मा दुह जिमस अन धिमे बाजों थान चोपी बाजों खलन नापुलात जिमस दक्षिणा थाना देव दर्शन याना वो देवाना चाका जिमस जन्बा द्योया मा यागु दर्शन याना अन जी जिमी बा याके जन्मा द्योयागु जात्रा बारे याना जिमी बान जित जन्मा द्यो जमले बु पा बले लुया वम द्यो ख धाल द्योया जात्रा याना द्योया त
जन्माले स्थापना यागु खह त्यो या बारे याना बले जिमी बान जन्मः त्यो या त करुणामय व आर्य व लोकहितेश्वर न धाइ हो करुणामय ध्यान मोक्ष दुई ढुक्का समस्त प्राणी पिण्ड उद्धार याय मानि धका मृत्यु लोके कृपा दृष्टि स्वया चौगुह अके ओयागु मिखा बागचा नेवातेगु म्हसिका धायगु हे जिगु विश्व कथा या संस्कृति सजिलजी जात्रा वन्ही पुसे चुंगु नख चख तख नापा निसे हे समाजे प्रचलित थिथि परम्परा व तजिलजी त छगु पुस्ता मेगु पुस्ता जुजु थौ तकन जिगु नेवा म्हसिकाय रुपे चलन चल्ती दु जिन छम नेवा या म्यामचा ख झन ये यागु नुगले हे दुगु अस यागु त्यर त्वाले बुया खाना यागु नेवा तजिलजी सेका जित धिजुया लाथे कुमारी जिन्नाली सिन्ता सवा भकु महाकाली प्याख सोस जि मचाबले ने पुका तदे जुनेसे जि ने पुगेको चकमकु तर उके यागु महत्व ने थुइकेको कुतयाना थिथि नेवा तजिलजी व संस्कृति यागु सभा मचाबले निसे हे कायागु जुया जि आतकन जात्रा व नख चख वैबले सिक्के लेताया जित यगु छगु ये या जात्रा जनबा द्य चाहिकेको जात्रा नख जिनिर दुबले निसे तुयु म द्य यागु जात्रा धका जिमी अझै अस चाहिके हैगु जि आतक लुम व बले निसे आयागु इत तकन जि थो जात्रा वहे लेता व जोस नापसया थुली मछि वर्ष जात्रा स्वेधुनका जि थो जात्रा यागु बारे भाथुइक सिधुन जात्रा यागु विशेषता व महत्व थुइ धुनका जात्रा स्वेगु छने नेपुसे चोनी बुखने जिनेनागु कथा जनबा द्य त आर्य व लोकहितेश्वर न धाइ वसपोलिया त ये यागु जनबा ले गछि एंग तेगु या धासा गछि थप वसपोलियागु मा या था लगमे जात्रा न्याका चाहिके गुया वसपोलियागु नव धासा पोहेला थो अष्टमी या तिथि खुनयै जनबा द्ययागु जात्रा जमल निसे न्याकी गुख द्यया त जनबा निसे जमले सिन्दुर जात्रा याना हया रथे तेगु चलन्दु अन तोपनेका बाजा थाना रथे पता थाना थोने पुसे चुंगु जात्रा न्याकी हजारों मनुतेगु भिडे दक्कु मनुतेगु आस्था नाप द्ययागु रथ सालेगुया जात्रा या नापांगु दि रथ या त जमल भुटाइती जुया असने येंकी बनी खुनु असर त्वाले चोनिपे मनुतेस द्यया त आस्था केना 108 होता मत च्याके गुना चलन्दु दे दस जीव जीगु परिवार न नाप चोना अस्ने मत द्यया नामे च्याके गुयाना वहे खुनु द्य भाग्या त छिगु राष्ट्रपति न अस्ने झायादी वेक झायादी धका त्वाले चोनिपिन त त्वाले हगु द्य हे भाग्या मबिगु छता खना जिगु नुगा मछि ये देया प्रेम करुणामय मध्ये छम द्यक जन्मा द्यया त तुयु वर्ण या म द्य न धाइ छो द्य अकाल मृत्युया भेतया बिम धाइ जन्मा द्यया त आर्य हो लोकेश्वर अमो पास लोकेश्वर जन्मा करुणामय जमेश्वर हो सेतो मर्सिन नाथ धाइ थो द्य त जल दिवस कुल या त जन्मा याना लोकेश्वर न धाइ जन्मा यच्छ मल्यया पाल जमल लुया वो गुली वस पोलो या त जमलेश्वर न धाइ थो जात्रा दे दश चौलाग अष्टमी कुनु निसे जन्मा दे या त जात्रा न्याकीगु धाइ थो जात्रा प्रताप मल्ल न्याकुगु धका धाइ थो जात्रा या त जन्मा दे या त चौकाठो अष्टमी कुनु विधि पूर्वक ते गले पिकाई जमले तक सोनीगु रथ बिज्याका जात्रा नेकी अले बाजा हया रथे बाजा चाहिकी अले रथ येंकी अष्टमी दिन कुनु जन्मा दया त जमल घण्टा घर भोटाई तिजुया असन्तक येंकी अले अस जन्मा देव वंग जुया या लाए कुली काल भैरव त्यो या न्यनेतै अनमनु पूजायाई प्रसाद गोस्वाकाई अले जात्रा याइगु झोले जन्मा द्यया रते न्यागु रंगया पंच पता छ्याएगु यमरी लुइगु आदि नयाँ जात्रा याइले छिछि ट्वाल छिछि बाजा याना दुनिया चार हिकिगु लि
उगु जात्रा न्याय पुस अनि नेवा मको पिन्छ खे भाषा अथवा फुसा नेवा भाषा मक्सा खे भाषा चसाना उके छु आपत्ति मोर गाते भिलिया का फनिता चीज त्यसको जिमसँग चाहिँ विशेष प्राथमिकता बिहोजुल विशेष गरेर चाहिँ त्यो जात्रा त चाहिँ अथवा चाहिँ मस्ते त चाहिँ नेवा भाषामा चाहिँ चोकी फेमा अथवा चाहिँ जात्रै महत्त्व तपाईले फेक फेकमा संस्कृतिको महत्त्व बारे चोकी फेमा इन्सा चाहिँ खोइयामा गाते भिलिया का चाहिँ ठो महत्त्व बिहोजुल अनि मेरो छटा खतै जिमसँग ठुकी जिमो गफी सल्लाह जो बताउँछ रासा जोसु चुएबले मा अबि कि चाहिँ निने तयु तर मा अब चुए मरेको सासा पुलिसना चाहिँ चुए पानी मात्र आछ मा अबि न चोकी फोपुति कानाना चाहिँ खे भाषा जिमा वा नेवा भाषा वा अंग्रेजी झ्याउ जिसँग चाहिँ मस्तेसँग म चाहिँ मा अब न चोकी या फुपुति कानाना उता चाहिँ भ्यालिडियम या अथवा चाहिँ मान्यता मबि कथा जोडे अथवासिन चाहिँ नेना चाहिँ खण्डता फे आधारले चाहिँ सासा जिमसँग गु थौ निबन्ध गाते आछ निबन्ध दिनियोपति रस्त भूत देमा ख अथवा गु कन्टेन्ट त देमा ख उही त चाहिँ ध्यानै बिहा जुन चाहिँ जजमेन्ट यालो होला कि भुल्न मस्तेसँग बोटिका हो वो तस्का मेहनत याना काइदो हो तो मस्त दकोइसी दे चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ला तो इभेन्ट यो ल्याख्न चाहिँ दिसन यो पनि फर्दर या गर्छु न मको दकोइ समिति यो नेजुल असिन यानो बोटिका पनि दकोइसी न सुन चाहिँ दिसन बिए मा तो मस्ते त चाहिँ ओ दैले दिपक सर सहर्ष स्वीकार गर्दिले एजुनि तो ज्याजो चाहिँ नि तुके थो फर्स्ट लाटो बस सेकेन्ड लाटो भगा चाहिँ कुन किन चोन त चाहिँ तो दु ज्याजो न दिन उनी चाहिँ अवस्था बने चाहिँ ओ कारणमा चाहिँ थयो चीज चाहिँ म हुने चाहिँ थयो ज्याजो चाहिँ गुगोठान चाहिँ निरन्तरता बिरह्यो कहाँ चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनमा आएको छ जोजलपा दक्लिना पाख्ने मसिका छौ बिहा दिस जी श्लेष्मा बाबा बस्योचार्य आजी टेङ्गटवा चला अरे जी बनाकुथियो ना चाहिँ शाङ्कर स्कुल ख आजी गुङ्ग तगी बना चला दग्ला प थौया गुथुगु चोसु कासाले चाहिँ प्रथम जिका टाका दिन आखो तैकुको भिन्තුना दु सुबा आठो निबन्ध जुन चोसु कासाले आफ्ना बोतिका चाहिँ जुन निबन्ध चाहिँ आदिले ओगे निबन्ध चाहिँ सुना ग्वालियना बिल इन्फर्मेसन काइले सिके इन्फर्मेसन का दिवस कता आदि थो चोय भले जी जिउ बाबाना जी त यक्को ग्वालिया त अले जी भटी इन्टरनेट भटी सोया अले भटी थहे वना इन्फर्मेसन काया अन जात्रा सोय वना अले भटी जी गु सेनामी सोनी मिसनम भटी जी त ग्वालियान बिल अले थहे सोया अरे न्याना जी व सोया का ऐसा थो निबन्ध चेरुंगा चाहिँ छुचुज एक्स्ट्रा आफ्नो सिका दिया थो निबन्ध चेरुंगा वो जी थो निबन्ध चेरुंगा जी त ट्रे ढुङ्गा जी जन्मा दयु मिखा बाग छा धया जी सिल अले थो जात्रा छा माने यही झका न जी वो जी सिल हानसको भिन्टुना बिउसे सिराप खलबल लादिन आखन्तैको सुबा जोजलपा दक्लिना प थौया गुथु चोसु कासा चाहिँ सेकेन्ड लागा दिने आखन्तैको भिन्टुना एकैको सुबादु मै छौ मसिकानी बिहा दिस जोजलपा जी नस्वा जोशी जी त्योरत्वाले चोना पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन स्कुलले गुङ्गु तगिमे बनाचना अझा थो निबन्ध आफ्नो चया दिलम होला अब निबन्धले गुलिन चिज आफ्नो इन्फर्मेसन गुलिन ताब इन्फर्मेसन गर्न काइ ख सुसु हेल्प काया दिख हजुर दक्ले नापाला जी थुगु जात्रा यो बारे जिमी अजिना पनि नागु ख सादा सा वेकन यकुइ ख त थुके बारे सिउ एजा वेकन पनि ना अले बेसाना जिमी बाना प छुचु चोसा जी गेना चुइबेले चाहिँ बालाई धक्का चाहिँ बाना पनि ना अले अथे थयु न बच्चा पोइन्ट्स त तया चाहिँ चयागु ख साथो निबन्ध चेरुंगा ल नाप मसिपुटी चीज न पक्का सिलजी नि भला अब नाउसा न्यू चीज छ तायाबिले तो जनवाद या त चाहिँ आर्या लोकिती स्वर धक्का धाइ धक्का चाहिँ सिल तो वर्ड चाहिँ जिनाप मसु चाहिँ सिल अहिले अथे याना वो लगमे चाहिँ सोचा चाहि कि धक्का चाहिँ वन सिल अगर का तो टाका दिन हाक्नसको भिन्टुना बिहाले खलबल नादिनी सुबा चाहिँ एकेको सुबा हजुर अथेना चाहिँ थोइ थेदे बल्ला कासा चाहिँ लिउ लामा थर्ड लागादीमा छम मेजुदुला वेक चाहिँ गरि नेवाजु सानो वेक थुली बालक निबन्ध चाहिँ आदिगु दु आ वेक लिसे थोइ निबन्ध लिसे कया अले नाप चाहिँ वेक निबन्ध छुछु चाहिँ आदि ख गर्न चाहिँ आदि खौगी बारे चाहिँ छदानी त खलाय छास जजलपा आफ्नै मसिका छौनी बिहा दिसले जुना सनिसा थापा मगर ख
जी चाहिँ जगत सुन्दर बनेकुटिया बोमी ख जी चाहिँ तगी आर्ट या बनामी ख थौ थु कासाले चाहिँ थर्ड लाका दिने आखन त एकैको भिन्थु नादु सुबे दक्लिन बस निबन्ध चाहिँले चाहिँ स्नास्मा ग्वालियाना दिउ आखन त जी त चाहिँ जिउ सर्मना सर्न यको एक ग्वालियाना अलि जित होला हजुर ऐसा आखला गैर नेवा जुयादिल तर ऐसा न आखना थुरी बालक निबन्ध चयादि जुलम ला लिपा लिपा न थोय नेवा खेले छु या आखने सोच दु कि डु अलि जी चाहिँ वो बच्चा इम्प्रुभ या त जित चाहिँ जिउ मन डाक्टु डु ताले इम्प्रुभ या मा साथ छु इम्प्रुभ या मा थेज आखन त जित चाहिँ जुनी भन्दा थो कासाले टाका दिउनी आखन तैको बिन्तना ले खाना बल्ला दिनी कुसुबा सुबाडु जी थाना थको मे हाल्छु मामा जितो नेवा भाषण वाट मामा सेना बिउ पुसी कुमा फा कुकी जी से कठो मापा तर थाना जितो डाल मा भाषण किला ठुकी जबीरा थाने माको तेका छन्त थाना छोडेला सुबा खौ छिके हे को मोछिको खतो सुधासा जिसा थयो भ्याइ लागि कमिसा हे आन्दोलन याना छन् माको छिके हे बाउला को मोछिको खतो जिउ भ्या जुमा भ्या त धनी कि त जिसा जिनेवा त मिले जे आन्दोलन याना छन् माको छाया जिसा आन्दोलन जिउ थ भ्याले त जिसा आन्दोलन यामा दा जिसा आन्दोलन याना छन् मुआ थो जिउ भ्याख जिमा अबुतेस यदि जिसा तो भ्या ल्याब बखन दासा छा नेवा ते त नेवा यो नाम चाहिँ जित सोइ नेवा नाम मस्ने मालन छाएसा जिसा नेवा भ्या ल्या देमा अलि ठौकने के नेवा भाषा जुया ठाकु भने ठाकु नै जौ इले न त नु पुस्ता त नक निबे गें किजा बिसा ओ निबन्ध चोइदिल त अबु खना खाय बहु न उडेन दुन दैदे दंला theo jana chikpisa bodi kaidila chikpindana yoko subha ale sunasna shirpa jagidila we kapindana bindana ale shirpa madya dina we chikpini ma tarwe mum yogan do yana da bakta dusan ide dingla हजुर थौयागु थुगु चोसु कासाया थो जाजो चाहिँ प्रायोजक एनादिगु दु मोडर्न नेवा इंग्लिश स्कूल अले वय मोडर्न नेवा इंग्लिश स्कूल या डाइरेक्टर भाजु दीपक तुला दति वेकन आप छ कासा लिसेका अले नेवा बस्ती नेवा स्कूल अभियान लिसेका चाहिँ साथै त खाला जोजलपा नकिन अब थो थौयागु जाजो छलि न्याय पुगको चाउने आखन तैको बिन्दुना एको सुबाद हजुर आखन त चाहिँ थो नेवा स्कूल नेवा बस्ती नेवा स्कूल अभियान थया छौ जु थो ध्याना सौदु न ठिकै बारी चाहिँ छौ एक जानकारी छि सोकमी भाज भेज बिन्द बियादिसन सुबाद तो नेवा बस्ती नेवा स्कूल अभियान थियो जे गनगन नेवा टे बस्ती दु अन चाहिँ नेवा स्कूल च्याक्यो गनकी मस्तेसा नेवा भाषा पनि खनि नेवा भा लादे अले हान छ च्याका टे मक्की मेपसन च्याका ट स्कूल न नेपाल भाषा विषय छौ दुठक्यो फे अभियान ख ठुके चाहिँ ठो अभियान चाहिँ न्यामसाना सुना स्कूल नेपाल भाषा दुठक्यो लि पहले वो फुक्के ठो स्कूल या दुज प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन दुज जी अथे दै अर्थ चाहिँ स्कूल न न्यू किस्म दुठक्यो छौ माध्यम
छि नेवा भाषा खला नेवा भाषा बंक्यो अठे ढाल ले आन मेयो भए मरै मको अन अंग्रेजी व खै भएन दे दे तर अठना माध्यमिक रुपे बंक्यो अभियान न थ नेवा बस्ती नेवा स्कुल अभियान अल्छौ चाहिँ मे स्कुल न नेपाल भाषा विषय छ दुठा केटा जिम आभानी आउ ठन अभियान थ अल्ठो हिसाबमा चाहिँ विषय दुठा कि लेखा चाहिँ आशा छु मल्याक स्कुल न ठौगने ठिठी निजी स्कुल सरकारी स्कुल न नेपाल भाषा विषय बंगा जौंदु ठन छ बालाउ खख आछि राडो बंगला त्रियो ठन ठिठी निजी स्कुल निसे कया अले सरकारी जुडोडे पद्म जुडोडे शान्ति निकुञ्ज आदि स्कुल ठटे चाहिँ अले सोनिगला जग्गा मख सोनिगला पिनेन त नेपाल भाषा विषय रुपे माध्यमिक रुपे ठिठी स्कुल बंगा जौन ठय अभियान कुटन अथ नेपाल भाषा स्कुल दुठा के हो आज वैले से थो त्यति बेला कासाइले से छौ खाना आफ्नो चाहिँ थो चोसु कासाइ छाया नदियो ए आठौंगने मस्ते संजग महटरी पिसाय नेपाल भाषा चोए ठाकु भनि ठाकु थैछौ इले जसमा चाहिँ आ नो पुस्tai त नेपाल भाषा चोकेमाल वजुल लास चाहिँ छि नेपाल भाषा मान्छुनी ढैले छौ पिसा होला ठ खेटला ठ अपु जला मोहो एन जसमा सुरुवात याना अले ठके चाहिँ नेपाल भाषा आठौं गुल्न बडिकाइ पिसा चोए त नेपाल भाषा चोए माउजुले नेपाल भाषा बारे विभिन्न ठिठी ख अध्ययन या माउजुल चोए त चोए सही पिसाला पनि छैन स्वाभाविक जला चोए पनि सल्ला ला पाला लो ममनिया जला थाबले मातृभाषा संरक्षण नेपाल भाषा संरक्षण या लागि ठचोसो कासे हेर्नु थो कासा थुली बालक नाका दिल अले थुली जानकारी बिया दिन आख दैको सुबा अलिसे अल्ठो चोसो कासा चाहिँ मेउ छटा खन्सा छ विदेशी संस्कृति विदेशी तजिले जे फुकाउँछु तर थवे देश आयो भमालाउ जात्रा दो योको जात्रा मध्ये छौ ठो बंगडे अब जन्मादे रथ जात्रा ख तो छौया जग्गा मख छिरा योको दो अले थाउ देशैपटि जात्रा तजिले जिन सिकेमाला थयो उद्देश्य न तयाना ठचोसो कासा याना आज के हिसाबी थौयागु नलिकेब जाज सोया छिपित पक्कना नेपुलसी थौयागु ठुगु कासा टाकादेपि सकल बोति कामी बिन्त युगिको भिन्टिनादु आज के हिसाबी छि नेवा तजिला जि नेवा नख चख नेपुक हना दिसा नाप थ मस्ते त नथो नेवा नख चख नेवा तजिला जे बारे न कना दिसले नाप थ मस्त नाप चाहिँ नेवा भाषा खलना दिसा नेवा भाषा सेना दिसा उली दासे थो जाजली सेका छुन किसिमया सल्लाह सुझाव दसा छिता छया दिफे अले नाप नाप नलिकेब जाजले मिनि कुइ जाजन ध्याना चौदु ओके खुद निसे छिनि दुबी मसेस हमेशा न बोती क्या दी फे ओके लागि फारम छ भरे न दिस ओके लागि स्वापिया फोन छ बियाचना 552750 नेपाल मण्डलीय लठेना जिगु फेसबुक पेज का www.facebook.com/nalikeva उली दासे क्यामेरा गुनरा साके हो छि जाजो सलाहकार फाजु दीपक तुलादर तना सुबाबिउसे जिना ठुगु जाजो पाखे बाउने उजफना चना नेपाल मण्डल टेलिभिजन दासा पक्काना सयाचना दिस थौ त बा सुभा जयमा भा